Отон бары билергит курдук биһи республикага колун тутар уһетте күнүттен особой противоэпидемический режим биллериллибите бу коронавирусунан ыджы биллибитин кенне. Онон отон бу коронавирусная инфекция балана отон воздушно-капельная инфекция. То есть кене халгынынан, былынан, онна баллагына бу кеһи чихайдатагына, хөтөлүннәгенә силенен берилләр. Онтон баланы бу атын баланы тохтар вирусный инфекциятан уратыта ден бу кене эйге тулалыр эйге битер өр тынна хилжар. Олихин баланы кеһи отон мәне хилжанере баланы заразис полбат. Холобыр баланы кене өлжибит кехини кытта контактастарына. Или вибреноситель, то есть баланы бу арви клиниката охнан баран бу кене организмигер бу тох вирус бар кехини кытта контактастарына отчоғыны олонтон сыстаны элжар. Биги бу вирустан баланы хайда херехтах болохтах быты. Ханнык бар воздушно-капельная инфекция курдук. Отанти бигех баланы күхін онна сас арви грипп тарганар. Нехилене олонны баланы бигеге отан противоэпидемический режимнары баланы күхірден бере бит. Ол курдук баллагына кехи илетин растык суна хилжактах, улусаттан кирде даганы илетин сунуктах. Онна холобыр баланы бу жебитер баланы влажный уборка оңорор бутугар эбехет хлорсодержащий баллагына тон препарат полбатагына эти моющие средствалар баллар. То есть бу баллагына тух доместос курдук, белизна курдук, онна баланы те аска баланы хлор бар, олону туттан сунуакканада. Онна элбэх кехи мустар сиригер, онна хилжары олақ ағайаттыққанада. Бу баланы бүгүнгүттен оруйоны хигер элбэх баланы кехи мустар хиригер, то есть мағахиннаргеген барар болаққа эбехет маскалақ хилжаққанада. Бу кихибятин баланы харыстаныктах, онна бу тула биги чугас жоннор бутун. То есть бу оруйоннор бу жоннорун баланы харыстах тустах бут, оны бейбе битер харыстабыллахтык сыганнахтах бут. Особенно бу баланы биги граница тахыттан кирер жоннору, бу оруйон олуктоохторун самоизоляция деңе ыталаты бут. Ол курдук бүгүнгү күнгө биги үс кехине самоизоляция ытты бут, кинер баланы граница тахыттан том бу туох онустан хагалан уже кирбит жоннору. Оны бу жоннор бу 2 неделя самоизоляция, то есть желер эркимде хуох болуктах, бәйлерере, оны агылыктарын тахыттан агалан бу кинер кытта контактаспат. Кәрі квартираларығар, ду желерін ду тағығар ағалан баран звоноктан ол ағалықтарын ыллаттар аллар. Оны болағын то бұ бігеға болағыны бір кеге бәйті самоизоляцияға барды, онтон болағыны 2 кеге болағыны бұ же кергеннен самоизоляцияға бардылар, то есть кергенлері әме үлелі әбәттер, оғылары әме детсатка да хилжибат болалар, ханна да хилжибат болалар, оны да хилжа тақсалар олық болулар. Бу манны боллагынан тон бу олықтақ полиция үліхеттері учасковайдар кетен көріқтәқтер. Онна бу билигин боланы кетехебит бу 1 апрельге әме 2 нюрба улуғын олықтақтары боланы Турцияттан келектәқтер. Оларон ме отон Москваға келлилер дағаны биге уже маршруттарынан, уже телефоннан хибәскі тақсамыд, ханна келбиттерін қайдақ бұғылақты киннер боланы бәлерін туттуқтақтарын боланы бартын телефоннан кепсет олар бұд. Отон онна атын боланы бу граница тағыттан келбит боланы үскіге Нюрболоқтоқтары Жокускайға баланы самоизоляцияға бардылар. Оны ме баланы биге коракка биллер дебит, бу манны кадрыска, бу жоннор оны самоизоляцияға бардылар ден. Онын баланы тонны этемете бу биге личной гигиенаны. Онна эти хлорсодержащий баланы препараттары, хлорсодержащий баланы бутовой химияны тутустақ пытына жебитигер дағаны онна эти тарилтелерге отон кихи баланы бу коронавирусный инфекцияның өлжі хуаға дегенный бұд. Он особенно баланы мен ағам састақ жоңға бу 6 тоннарын, 6-15-терін аспыт жоңға әкемете туақамаға хыннарға баланы хылжар гытын тоқтотың, білеген балағына волонтердар үлеләтілер. Бу нюрба хигер дағаны нехилектерге дағаны бу кыржаға ағам састақ жоннор баланы ылар ағылықтарын, әмтерін, томторын бу
волонтердарга телефонна таққытына кеннер жағатығар ағалан берелілер. Үлеместе тегер боллағына әме олақ масочный режимден хасыңыттан олақ керер. Бұл нүрбо ұлығын үрдінен, ити оперативный штаб бүгінгі боллағына тоқ решение ылланняден. Олихин боллағына бұл холобыр тоқ заявление берер боллаққытына, тоқ әрі боллағына бұл вопростақ боллаққытына электронно тақсық қанады. Онын боланы біле минимализация общения людей болуқтақ. Оны мен төрөпүттерге балана бу түгеннен туханамын эме этемете бу оголор гутун бу каникул биреме тигер бу уже тон каникул бут баланы уһатты он аксыстан кирдеди. Оны балана тахылжаларын эме олах аята тыкканада. Онун балан тобаргытын серехтак болуң демете, онна отон гылжымаң дробай болуң.